Voin hi Mars ni somthum pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chibai kan bu ka cheu. Myanmar buaina kan update jing tamal mal hle maya. Ron update zelpo kan tuma. Nima sela Myanmar news kan ron update kara. Kan ram chu nga kan mi poi mo te. Kan interview na po kan malo ka hian ron ti chu athuai thei te po kan in bei se ani. Myanmar news update ko nga film khurangai em ani ti hi. Kaini Mizo official channel member te po kan in hril non mola puan chin tur kan bithlia ko nga po thei top chuan kan film khur ni in kan in hria a thei china thu di kan ni le ni lo te kan chian ma save thin ani chuti rual chuan engemaw thila ti sual pal kan lo nei ani hlau chuan in mi hria thiam na kan dil ma sa a tun tuma po hian Myanmar news site sang kan hmu tele Myanmar lama kan thian te hna tanga kan don te kan on puang chuak le don ani sipai sual ho chuan thar ketaka kothlera thil zuar mi som chuang an man tual chung mi pui then khatin mizima an hril dan chuan nimin Mars ni somthum khan thu parma thar keta township a thil zuar mi som chung chu an man thu an soya chu ba ka he kothlera ve khian kong lo dang chat tu te chu sipai te hian an man thu an soi ani thil zuar tu te soi dan chuan protester ten kongan dan cha awangin sipai motor local mai kan ring lova chu ba ka boina le har satna bomri le silari te po engma hria tur om lo wangin kan in zuar chuak mai ani anti ani nimin tlai darli le minute somnga panga le darnga inkar khan Kachin army headquarters pakualai chu Burma jet fighter pahnin an beiti hriat ania KIA lam hruai tu pakhata boral ni in an soi chu mai ba ka nimin Mars ni somthum tlai lam khan kain state ta inka na thleng le a KNU current then khat an hliam ti hriat ani Thailand chuan heng currency pa in hliam te hi enkol an rem ti thu an soi ani nimin tlai ve khan KNU officer pakhat chu a in hliam ti hriat ani bok Mars ni somthum san ram update san lam hi an chanchin kan tar lang klem hle a media lam hi en thla kan ni awangin chanchin kan hremai thei lawani tuna an din huna chuan kol sipai lam thi an tam to a san sipai thi le hliam po an tam to ti ba kan hre thei lawa indona wanga ral tlan anom nuala an ma ni an hin zok nan an ral tlan na mun chu soilang ta lo maila tong trai puyan ngai hle ti hria in I tong trai pui zelang u zona tam em awangin tun din huna thi le hliam za tlang pui kan thian te kan zota anni na theiang angin chanchin minon hrila anchunga kan lom hle ani tun thlenga Burma sipai hel ho le mi pui sipai thi zat an record thei dan tlang pui chu he tiang hi ani Burma ui chau sipai thi zat zali panga sipai hruai tu panga manan ni a sipai hruai tu lu som pasari manan ni hliam din hun der thonga om hi zali panga an oma in hliam pa ngai zahni an oma mi bo som nga anom bok ani mi pui le nam sipai thi zat ve thung hruai tu pani in nun nan chan to a nam sipai somni pani an boral to boka TNLA te hi pathum man boral to bok ani ko thuang update in taw na mi pui te chuan ko thuang ani min zinga tang khan Myanmar sipai helten mi pathum an ka hlum ti an soya ko thuang CTB ka hian zing lama Myanmar sipai helte daran ni hnuwa ron let la in mi pahnian ka hlum le a he thu kan buat sai la hian an lein ka bring ni nan tar lang ani ni zan Mars ni somthum khan Myanmar mun rang sipai sarkar du lo na night strike na yani a 49 Street 30 Watt Mandalay District Pigi Dagun Township po night strike hi nei ni in mitam takan pung kho mani Manipur state po in ral tlana pom le thu apuang don le tun Manipur sarkar zet chuan media mi te po dot min soiti reng te po ang zok ma a nimin pi maya Myanmar ral tlanan du lo thu te an thon ho thu thlengin video a mu theina oma ma se an thu an zuk le ma hle ni na lang kan hriat le kan soi to ang khan Manipur chuan Central India thu chuak angin an state chunga ral tlan te athon kira ma se athon kira tanga ni rei lo te hnuwa Myanmar ram atanga ral tlan lo lu te chu an state chunga sahim na an mu thei tur thu Mars ni somni paku khan thu chu an siam le ani chanchin lom om lam ani e kathilo ti hrenengin ka ko chungan phor chuak tharau mak takain lar ama sain he thu hi kan confirm chi lawa
Myanmar lama thil hrethui ve takin min on thon ani a ma se adik ngei ni chuan an soya in oile chu angai thatu te thu ni ro se ka thilawa kanung reng ti hrengrengin ka ko chung an phor chuak ti athla chuan a soi Mars ni somni pakua jing lamdar som pakhat vela baho sia lam bago khopuya chuan sipai ro rel na du lo tam tak kong zo ho chu sipai le police te chuan silai nen u minan mu an kap mi maya he pa po hi ake aka pin atlan tha thei to lova sipai le police te chuan lo manin zan lai aruang chu an chung te an va pele ani he tianga aruang an pek hi achung te chuan an lo ring hlelin thlako thiam chu athlan ko tira athla chuan ka thilova kala nung ri ti pon threrenga ma se mi pakhat hian ka kutle ke te chu min phur saka pakhat jok chuan ka pum chu a zai thler pop maya engkim chu ka hre thei vekani ka pum an zai thler chung zong zonga po chuan kala thilawani mi pakhat chuan azamo po tan sakang che ati lai po ka hre vekani ti in athla chuan a soya tun lai hian sipai le police te hian silaya an ka hlian thi si lo tlan che thei to lo chu manan tumna sa a an man to te reng chu anungin an ho pui ngai lo chutia an man to te chu an chung te bula an ruang den an ho ji ani tin min shilani arap thlak le mai captain tun miet onga interview na athu soi poimo zulte an thailang lokila ani hi chin mi ania sipai ani na po kum tamani ma se CDM hi azom ve ma khop maya CDM azom chan le sipai te din huna soi hian ngai tu tura ti tam hlea aumna battalion 77 phei hi chu Rangoon le Mandalay vela sipaiten sualna na men lawan ti na man ruwa an man battalion ani nge ani enge soi pakhat na mi pui nor hoi hotu le nuwa reng te hi sipaite thirna le zirti na tang chuan sual crime ania sipai dan du lo po sual ani sipaite hian democracy kalphung eng man hrelawa atempo an la tem ngai lawani ati pani na chunglama thupek reng adike modik lo mo nial thiana nilo zona zo phala nilova he dan hi sal chikhata kangaya ti bok pathumna sipaya kaluna chanchu mipui ven him le karam ven him na ania tuna sipaiten mipuyan thatta chiam ka mu hian karil ruana hle ani ati bok palina army hi ka mangaya mase kan ram le mipui inkara thlan ngai ta sela mipui ani ka thlanang atiang ngein athlang tareng bok ani sipai ta hi na sataka an thuak suk sakan nia chiale tha mani ngai dan tiang reng chu me mit sakve kan ni thu man dewa captain thu ia an asoi to ani lelama chuan sipai te inop dan kalphung dik lo zele that lo sia kan hria thia mangai ka tia ram mi puiten hne da kan chan vele sipai nop dan le kalphung hi chim thatve ka ngai ti lang chiang hle tuna kan ram boina hi adik tak chuan sipai le mi pui inkar boina ni lova sipailu lalna a chil mol tak tele mi pui fing le huai sen tak te inkar thilania akara tuar tu chu sipailu bok le mi pui te kan nia heng lalna a chil ho te hi nol bo na kan ti mak mo ania theito pin kan bei zelanga ne na nia mi tuinen kan la nu yang ti na soyani mars ni somni pakua sang ni somni pakhat zanin ka nakha kan la talan lo wangin kanon ta langange manzan sita lam in baina khan barma uichau sipai an thinwala civil lam miero thian omlem lo barma uichau sipai ruang tahi tukin jing thleng khan an la lahri lo ti veng chung hruai tu pakhat chuan a soyani anin baina mun takhi kol puya tanga chim lama pheya sita khobul sita le chia in inkar ania sita khomi te hian an kholu dona leian lo ti chia chuta tang chuan mi puilamin tran mun khuarin an inkap ta ani he inka na hi ana sakhopa bompuak ri po tahan lama tang pona hriat thei ani kha he in beina hian zandar sompani thlenga o thu hriat ani a sipai ho hian an ho pa in thu ma lama rei lo te an in ti boi le a boina lian ero a om lo he in beina hian civil meet en tang rual hle a sita lam dai in beini ma sela tahan phai veng sang sanga tang po in Burma sipai uichau ho do turin thalai rualan tle pheina sa ti report don ani chuti kara sita lalpo thi thanina thanga hero thu thang diklawani thu khomi te hena tanga hriat ani sita veng chung mi puite an thlabar hlea azana zanin nu naw tam tak chu
an kho chak tlang lama sahim na zong in an biruk thu amuna om ngei mirin tlak tak hne na tangin thu kan dong ani he in beina hi anasa sozel don ni na langa thu don nei na soidan chuan halkha pui lama sipai te po kalimio lama anon chukladona heng sipai sual ho lo dang turin warung lampon tran mun na sataka anloin khuar thu hriat ania rinain kan boruak hi anasa sozel don ni na langa tahan lampo lo film khu ro ti min chabok ani thulomom tak chu Burma sipai ui chau ho an thi nual lain civil mi ero tu ma thianom lo hi pathian ha thoro pui takani a ram tin mun tin atangin na sazo kamin tong trai pui zel turin kan so ma che u anu kharnan yangun lama kan mi zo u na win kan zo na chan na minon thon hi I han ta lang te ang engwange KIA KNU Arakan Army MNDAA TNLA RCSS SSL adang te hian chedan lak vat lo kan hriat hiam ol theidan tur berin soi kan tum don ani ama saberin heng pol ho hi Myanmar sipai ten nilova ama phei kha chuan hel terrorist dia kawan di thina kar ni liam ta vel chau khan hel ni na ta hli sakan nia ram veng him turadin pol an nilo mani nam state region zalen na federal democracy nana din anni chuwang chuan an mani ram chung pelin du in ma an la theilawa entirnan Arakan Army an ni chuan Rakhine State chunga chawan che a Rakhine State ven him hi an na ani an mani ram pela official takache tur chuan sarkar phalna an lak te ngaya sarkar ne in biak an nei te po ngai ani tuna kan ram din huna po hian an ram ri pela che tur chuan sarkar CRPH ne nan in biak nge ngaya chuti rual chuan heng pol ho zong zong hian chet an la tak tak don ani chuan sarkar ne na thil phut pon nei nual don ni hria ta thale a thon chuan tu man an nun an hlan don lo ani an thil phut tele anin biak na te chu an mani nan hrenga yang ti karing tin aron soi ani ole khati zong kha tun hunata na Burma chanchin thar kanon pon chu a thei te chu ania mani pian pui tong ni talota chu lamsual nok nok chang po kan nei nge yang ti kan ringa in mi hria thiam na kan ngen ani kan u naw Myanmar mi puiten democracy duam tak an mu le theina na anta na tong trai reng chunga beise na nen mizo official channel thlir tu zong zong te in zawa in hunman nuam vek ule